So hello Pauline Kubango. Kope Martin Kovango. Foi gama follow bore. Foi lo kurigbe. Ti Pauline gem come chat ko the interview. Kong ramo kong lock kong mean was some personal history gem on yourself. Well, ani Achan Poline. Kinyala gulu adon gulu wai mwakali bacheli mia ngwen kipia ngwen we bichel mati primary 6 chi wakobo jinja menu pien pilok memon al LRA chi kwano do tek chi babana kobo kabiru bot antina malamen babana jinja dong babiru jinja kwano jinja dong P7 natio jinja. And then secondary da ko kwano Kampala but no you are very ginger kai karmi kwano bini boarding ka yoro modo ko very chen ginger tiro kwana O level A level kada chero Macquarie University kama kwane ye environmental management ma tiro graduating mahali wario kapa. Okay, now we know that. Chikarana ke maram lock leba chole mo gemo ma be. Yemere penny yin mo ichao yin ma better maintaining your level of lab actually ni man my better ginger ni. Ma waberu ginger ni kama no waberu yeni no upongki joma logo Luganda ki joma logo Lusoga no grupa ruba ento guma bene ni na beru bene ki mamana madite ma dana ma mien babana no bene endo bino chako beru ko bot antina ginger ci pien en no beru ngat mo kwano beru ngat mo ngi leba chuli ki ken ento no kwano leba chuli ngi yang kara cha no ki fonyu gi kep me kwano leba chuli ke bete na bot chere gan kwan ento no ki fonyu gi kep me kwan ci eno ngi ke kwano chalo bible gini ci no pol kara ki gang walo leba chuli ki ken pien me chiel bene ma wa a ki guru no dati way primary bi chiel man yuru no da ngir lo le ba chuli ma be eto food no I fonyo jem ma pol no mete chalo way maybe fonyo chalo proverbs gi jem kuma no pole no pange eto ma mana ma dito bir ka konyo kwede ci pol karan wa lo le ba chuli ki gang atwer way ki gang no lo le ba chuli ki ken kiken donc madong wachako bene funyo lep Uganda jo kene gu funyo bene lep Lusoga ci noni lutino madong titiano ni tutwale makinwale gidakine ya geno gi logo ruba logo lep Uganda logo lep Acholi ento one ki auntie na ki cousin amukene mano gidon ki grandmother na no logo lep Acholi me rio pien grand mama ma dite no beru dana ma ngelo ba ci pol kar beru ka kwano bible ci do beru ka fonyo bena ki kwano bible ci pol kutiano beru ka yele ka kwano le ba cheli no te ma karibeti a yele ka temo fonyo ne me kwano ne ki lotia mu kene genno konya tutwal me fonyo no beru mirna no tie tutwale kum le ba choli pien beru dana ma maro kakana maro ni ana chuli daga no waka ma dieto twari ye ci waka aberu ka yelle mi kwano ne aberu ka fonye kena aberu ka kwano ne kida aberu ka teme ke tekani cha wen kaka ma twer lo yele ba chuli alo le ba chuli karima binu ka kwan Kampala ni ka aniang ni ngat ino beru ngat mangele pa chuli ki school ka chal ko ti dormitory gini na yele milogo leba choli kari beti lutino mukene ka dongiti chal work Kampala kanyo ka mukene no pegi miero ni kingeni gena choli no pe miero logo choli eto ana biru ngat ma wunyo awaka ka logo lepa kangaro penyani inia nga
wachi ni Achan ana mar ka dano luongo ni Achan ti beru mirna ki mama atie kwere ikum kakana ki kum lepa ena yo konya me fonyo lepa Okay. Tidong madong werdong afonyo dong leba chuli maber dida to twale kwanone kichoy leba chuli uberi karma atiego kwan keta wochini atimo environmental management ento chunya no pere the environment twal timo mere piani lo yurna no meta kwan environment ki nerma megino gitamani environment beru gen mabe maka kwan gwok bikonya ento an chunya no pemiero environment twal chunya no miero kwano jemi chalo madore kum journalism amiero ni abedi TV abedi on radio meno gen amiero chi karibeti akwan environment ma tiego kwan ebe ameri yinyo tich malupe ki gen ma kwano abedi pole ka yinyo tich madok ikum journalism chi ma yinyo tich kar mo madong ba ripiano kan ka ari kano tich uter ne charo go kar maromo magachen mapano tich madong benno adigu frustrated ni ke tieko kwano dong kony mo madipe ka de penyi siante ke bola nyirini ki penyi ni mier mengo piende tieko kwano ka fudi la ten kwan excuse yorong wachi ai mier me pocket money mier me timo mier ka de tieko kwano ngara dong mi siante peka chi kono do tek chi dang cha kena yenyo en madok I lokpe gen ma kwano ento pula berka kerne tutwal malaki kum lok madok kum lok ngea si nirmo aneno in gajete mo magachoya tam berme new vision mano ketika yenyo ngat mangeo kwano leba chuli ki lok lep mon me duwane leba chuli si aneno cha tama wachi ni angeo kwano leba chuli logo bene leba chuli kar beti no pang kwano neno pian nge ke rika kwana pian dong mama na madir beto kar beti no dong bedo mere ngat mangero ba eno polo na kwano dong bible me leb mono madak na no yota loy me leba chuli ki chel no aneno bible me leba chuli chi dong mane na wachi weka chere let me apply for it chere choy ben application luai interview ma o interview ki penya je mukene wen war mabe ento ma gikne ki wachini ami charo lok adek ani chao en no petie charo lok mo ke ken ma nge mu bin wiya eto na ngeo charo lok mo ki lep mono gina temo allo charo lok mi lep mono adok le chudi Piera nero, panelists no go introducing themselves and man and yang oni kingino mo mangele ba chuli per. So what anda mi mio charlo mangi magien bene grong ni ki leb mono ni enta mio ki leba chuli ci dong Allah ga do leb mono wa ken kunia. Ci ki gumma be ki lua ki mina ti. Ne ci ber fin wan temu duni mene no kit maduni ti kwere ka duni go kunya mabe pen tik mano gete me no tik ni radio na no radio program mo maki yubo ke kan ke Kampala ka ki tero I radio stations mapari mati I kumara Uganda chino dong mier no piano ti radio so no mier no duni winya mabe dak ne ngeo lok mabe ne ti ki loko ki kopman moni ki twer moni mano dana twer wunyine Chiquitero, bene studio, timo en voice test, enoni, cha caro, in meno dong, cha cottage. Chi Kenya dong, Amere dong, kikero, tekarida, atiku beru ka kwano jemi no jui, atiku beru ka kwano, leba chuli, kwano Bible, me leba chuli cha, when yen Bible me leba chuli, ena ye kama ino ye kong me chiel ifonyo kip makichoy kere leba chuli, berida. Mer rio ifonyo kere kit me kwano leba chuli mabe ni pien Bible tie ki tie ki stories ende ber ka kwano ne ende ber kere ka
abedo kere ka funyne ma kana tie or making sure na tie abedo room chalo kena akwano matek mana ma winyo pa kwano ki iya akwano mana tika winyo ma tika kwane ti abedo ka mete kere ke temo you know ke temo ne kumeno pa ka meri fonyo choy leba chuli ki kwano leba chuli ki dong mete ki lo leba chuli ki dong bedo ki miri ni atie kum miri ni atie ki miri leba chuli ki bene pien ki gang chalo mamana madit no pe yeni olok lep kenya ki gang no ki gang iloko leba chuli wachi ko cher gang kwang loko lep mon ko tutu ki do woto wo utwer loko lep Uganda mo ngeni lep soga mo ngeni ento ko tie ki ot kan ki wan loko leba chuli ci jemma kumena ye wera abedo ki kar me fonyo leba chuli ki don kar me choyene. Okay. All right. Chino iloko about each yinama itiu ke Bible min fonyo leba chuli. Chino mono tirano ti other resources man be ramo teach kere min fonyo leba chuli chalo wakti book mo madan choyo ono mabeno ramo kuni. Pole abedo kano awilu chalo dictionary me leba chuli wilu gena rio mera me por ne meneno ka gin ma ki choini piente jemu ken mano chao kene pe ngeo tutwale no ano tek tutwal me ngeo nying legini kileba chuli no chao kene pa ngeo kidong tie jemu kene pien ngeo pien teacher no mago tutwal kip me lako lep mono me do leba chuli chidong tie jemu ken mano ki lu nying kile mono mano leba chuli lokone dugu teko ma pola karno be moga no angeo ki leb Luganda angeo ni gini ni ki lu kuman ki leb Luganda en ki leba chuli chao kene no tek chi we wilu luo dictionary gena rio abedo ka kwano gi ki abedo bene ka no kare kacharo we kete kacharo chero nyotun kumar me Uganda awilo no newspaper mele ba chuli abedo ka kwano awilo mer no madung bedo ot kir mutina bedo mer ka kwano ne it was just kira lep mon watching practice makes perfect so ena yo weka pien no atwero loko leba chuli loko ni a loko leba chuli mabe ento kwano ne kadong nit ki choy kwano ne no yela kidong choy ne an ki kuma beno no yela kidong ena we ogena bedo ka tim ne sa wen ena bedo ka kwano ne kade ngeyo kwano ne dong choy ne dong papat kidong kwano ne bedo ka ne an spelling ne ki choy kuma ti ena do bedo ka konya Chino mo tirano mo tie luwari mo kamay bedi ye gwak Jinja o Kampala mana begin ben tiki mira mi be fonyo leba chole chino me ramon teach kweki no yeah tutwale ki Kampala na tie ki lurema ma pol karno di mar bena leba chuli dak ka warwate walogo leba chuli ki ken tutwale chao kene ko chero kwa kanamo and what timu mere purposely ne wek wangi leba chuli and also too pien keta wochi kene no wunya awaga ingeo leb uberu gin ma ngene kere it's an identity to uberu gin ma ka chero wako chalo we ka kar wako kanam machalo pedak charo jomo kene makagiti wako peke mer ki ngene gina chuli no beru wako logo leb mono an 1 kilogram manu da warwatani ka warwatani walogo leba chuli ma wadange kere matek kinyero you know madano ne an wachi mana chuli and one no yomu chunga pien mir wano ti eni mir gi ngeni wan wa bera chuli sidong kilo rema kirwa kumbedo lo rema ni ka warwate ke dinyo kare ka wati lo chin ka limo gi gangi ka gen go lima ganga walogo leba chuli kiken ka karo ka wil ichuk ka no ngare mo ka nyang ni ngi chuli bene pol kare nyango kire ka tete mo loko lep mono nyango ki
kit ma en logo kere accent nyango ni en Acoli ka winyo ni en Acoli awachi man in la mera man iro mera pinga weka bado lep mona kumi chika logo leba Acoli si mirne kumena you know weka berka funya kidong pian lugora ikaramati ka funyo lep mona ma chako leba Acoli ma chako kere teach berani lugora ne dong mukene giti ki luteno an pian ni luteno ti anu nwari ki Kampala kan chino gimier ni luteno ngi leba Acoli chidong weka no be watimo tekni ka wati gamba lok leba Acoli wek luteno ku fun bene leba Acoli piano dong kito iloko kwe gi wun pole en lo nyodo ki ken ki jo magang kenyu en lo ot ki en ki ken chi fonye leb dugu cha ken dugu teko piano ko kar wo teko do kar mero wo ke ore no leb mu ken rupo leb mo dong no tie ngere kenyu leb Uganda no tie ki leb mu ken ba pat kita chalo Kampala City no dano maduong tie ino kamo ken utika pa ore ketika chara wati kan kama beri wati wana de ki compound wana lo leba Acoli mabedu ki i ngerani jiran na me ngera ki kumeni en dakon lo leb Lusoga chuare dak lo leb mapat chuare lo chuare akitui east ke chero dak mamalen magironi dako beru muteso da choalu chineno kago nywal lutien no dong lo leb dong lutien chako rupo chi no ka kanyo dong lutien rupa tata chi dong wan wa kero mo tekni kai tie gang to twale ka la wori nyo oti chori nyo dako ni bene lepi ulok lep ki gang wa ko kon bene lutien mi lo lep ki gang chi en yo wa ko na doctor twale piano teach dong mirni alok leba Acoli maybe you radio program or you radio program kiteri Acoli chi padako no achako lo leba Acoli ke tika ting program peno miro po lep mo ke ken kirwa is mo po kariye miro bedong leba Acoli ku berika ti lo ko ni ramo is mo ramo karo was mo ramo karo bachani jemi wen miro beri leba Acoli chi do weka kero ni tek ni miro bed ka lo ne leba Acoli weko duk yot lera chi weka ber ka lo ne ber ka kwano ne kumeno ena ya chak funi kere leba Acoli. Okay. Chikwa, Amiro Penny, become challenges on two parts. So firstly, challenges become mima gema funi leba Acoli mo Kenny. Yaro bene challenges ma come teach magetimoni in terms of radio or guaretimo for drama kind of generally. Well, work kama no ye work tek ye ena ye me chill kit mano jomo mire lo kwegi kade ke gang dong pere kada pien ka chale ti gang kuje ya Acoli ka wen no dan lo le Acoli di rani di lo le Acoli kar chu dan wen lo le Acoli ti ko lo le Acoli ai mete ben ki fo ni way gine ni kar ki lo kuma er ka ene dong pere to toilet mada pien kar ma cha tit no dong o ki gang da beru kana an kama beri yeni dan wen kinino peti mo mangele Acoli nyuti kada ti gang ati a logo leba dong leb mo ma bi logo pere ma pat ki leb mono ni ma pat ki leb Luganda mana bi logo ki jirani na ma i logo ko di lingwa leb mono ki leb Luganda era no dong ngat mo ma kene ma da bi logo ki leb Acoli pere ci dong en ke dong kamino ngo kamada beru kano en mo wa beru kamaro dong kwano jima kwano en dictionary eno gimo ke ken kano ma ke choy ke leb Acoli kare nyo cha kena beru ka winyo jem mugo winya beru kano videos chala mi leb Acoli eni aneno we mi leb Acoli eni mutie lu we ma wer we mi leb Acoli twala ma wer we mi te kwarni ifonyi ye leb Acoli ma pol kit magi wer kere cha kene ini winyo no gilungo gimone ti penyi wachi eni ko dake tere ni ngo aberu kano kontu twal ki bot mamane kar ma fura cha ko tija yente je mukeno bange kirgilungo cha gone chi wachi mami eni ki leb Acoli ki lungo ni ngo icha kene en bedak no penge ki leb mo pen en po beru ngat ma kwano nyo ma da en bono kwano gik
gikna chari senior 1 or 2 chiba bana balawia wa kwano chi dong cha ke na go no en we dak wa chi kong dak ke tieta kong tere ni ngo ke le mo cha tiete ku le mo kuman chi dong wa chani en ay eni ku chi ku meno gino okwanya tutwal also kam kene ma no ye teteke ma dong tutwale ko dori lok me teach en ay get malep mo luni technical terms icha mukene ino gimo no mugo ileb actually pere cha ken be gine pien ki don lo bu chi je mugo manu ki katti ko de manien ne leba actually pere we hawa chi la pore computer umire luongi ngo chi do no intam umire luongi computer internet cha ko loko jemi egoni but pien kangata dong tie kama lep actually ye keti ake gang kujeti gang ti gulu ti mo ti kebkum ne winyu kita down lu kere community ni gini endo bien ken gang kan ke lu kuman eto inde ti wakan cha kene pe ngeni ken gang kan dong da ke lu kuman down yango ni gini ene ti ka wayne mena ye kama no ye ngote tek but piano da cha ko ti ki dana mapul radio mapul cha beru bene ka kupe kwedi ka mo ma bino manyena penye ga wachi man won kumberi giri ene kitika luone kunu ni ngo la pore kumberi you know chalo tu corona ni goni chimpenye kitika luo corona radio ni ning chingat mon mati radio wachi kan kitika luone kuman kitika luone kan chi yin bene ka tika tem program pian program mana temo no beru program ma wachere parliament chi i chere committee me parliament loko ke dan me committee me nyang committee tin tiga tim gina ngo ma pere tek ma gitiga ne gwa cha bet eni chika waneno program e loko ki en lo me parliament manu a ke tin botu kunu ke mo ke manu loko le mo ci do mire loko de ba chuli ci do mir no gin moni kirtie ge moni ma parliament tika nyamone manu gitie ka tiki technical term moni ento mire ininen yo me gonye cha ke no petie gwok nyik loka chiel matwer gonye cha ke ni noni mire iteto kon moda ter sentence kudo me gonye gi moni ma gwok ke leb mono beru nyika chiel ke ken menyang eto gen ma pere tek tutwali ka dengne ke bi menyang leba chuli tutwali ma lupo no ke teacher eni menyang i kelu gen ma lep enoni meaning pa gen moni enoni karibeti ter sentence ento meaning ne kelo kama leng da kelo iyo mati gwa kenyo ene atwar wachi kama da ber tutwale ber ene technical terms ene yo ber ka yeli wetu tutwale mela hone okay chi dong wata penny chi dong mi gemo dong mi dong cheranim mi plana ngom mi ma mete ki ma leba chuli ni plana ngom ma mete goma in gema future plans more mi gwa chono book or timu genu mo leba chuli no chono book an ba beru la chos tutwal kere beti kwano gera jimi ndo ba bela chos tutwal pien an gera mirna tie tutwal jimi ma chuli kwano jima chuli tutwale kama gwak mirna nen gwak chuye pe plana manyin fuda tie ke miri me beru nge microphone nene mo kumberi dong tutwale foot party kamero no gwak ti radio tutwale antine mo atika miero kamano aberi i radio kamano wallo jemi me leba chuli ki foni ye leba chuli pianti lo ti mo madon kum kan ke pere ke kar me foni leba chuli eto chunya be beru yom tutwale mena ne gwak atie ka doro program mo i radio pingam awajani radio pian radio o kama bo kama gajeti pitwer uye radio uye kama dano pere ki internet mineno ngoma tika time radio uye winye radio twer winye ne bene kere ki bot ne bani ci mena yi kama mirna tie me
menene ko neno mo atie ki radio program mo ma fonyo dano kilep. And not just radio. That can even be online. Kamadong chalo dana ma chalo wunge ma potwero winyo kwa radio kan. No, you have an online radio program. Kamadano rong foni elep. Mena ye kama gwa kanero ni mirna tiye. Wagarama chako YouTube channel. It's free. Ichulo ginamo. So. Yes. Yes, maybe that as well. Wagarama chako ne. So anda ko One day. Okay, no problem. Chidong metiako ne. Tira itiki tamo maga miramia botluak. Atamu kwakta marome ne botluak ena yini lep ket mana kaya na waju. Kakani ba pote mo bal me poko kara me ini beda chuli ini bet teso ini bet nyankole utemo petian lok and mekero in me beru kaka mon ni andon kumbe ana chuli ni pero temo petian lok ci arano ni mire one in machala ina chuli in bet ka waka dok phone do tena men yang leba chuli pian lep ruenyo ka dong red lep do ruenyo ka in dong pelo lep tena dong pung phone lep te ang kira waji kene te ka tie pian dong kira dan dong tenini loki dan no kuni cher ka tit ka moni tika tit tororo moni tika tit wambale ci noni kar mo kene dong dan irwate kila wori kuno uchaka ot no la wori wak pe ka ni ci dong lo lep tek eto ka kama twere ye fun lep kama twere ye wek lep por ruin pian ka dong lep do ruin no dong identity wa dong pere ma charo wana churi ma pera tek to no miro fun lep pian Kenya yi kama waberi ye ka waka ni ana chuli alogo lepa kada wachi ana chuli ma dong walogo lepa da gik ne kubango no dong meta dong pere meta beru tie kai wachi ana chuli bo lokle ba chuli dogle ba chuli ena ye kama in be winyu ni I can identify myself kia churi lu word wachi gwakien ma ana twero tam ma mega ena ni lep pede wa ruin miru wa meta ke funi lepo. Okay. Che gwa ngatomo kama ka nano interview gwak no miro no makupe kwedi. Yes. Chi gwak mimo konyadano and gwak atomo sharing my screen pine under kero contact details on my website. No nan the screen share to Betty. Okay, more iraman nano. Yes, I can see that. Okay, so can I kupe gama Poline? I'm share to www.acoli online. I share to menu. I deal more la rep. Okay. Chika it's scrolling down. Contact details for Poline. Uno chim namne betie. Be ma chipe sample. Be ma teacher be ma tie. Viene endo beda konya kitimo translation. Translation mada gemar kigmoning na lebe Locolab. Chibe endo beda kwano stories mugu mega ne. Chala be ma agaro be ma story chel gema kwano kono. Okay, so timo stopping sharing, but mona kira do ramu kupe when Poline. Chi Poline. Fui mimo mina cha mimo lock kwedi never chuli. Okay. Chi have a good day. We're gonna good job recording Canva. I have